ngumlando wesizwe lomhlaba ngo-1992 ufike ingilosi eyathunyelwa wena wayithumela ezweni laseGauteng kade kungekho umuzi inhlobo yafika Nkosi lengilosi yawena kule ndawo esikuyona kabonga uNkulunkulu lo ngaphambi kwethu ungazivezi Ongululi wethu umfundisi owathi mawufika lengilosi memeza eGauteng amaphethelo ingekho indawo la singambizela khona lo Jehova wethu yasitholakala le ndawo Nkosi yamaNazaretha itholakala kuMr Theka unumber 580 agricultural holding kulala sikhona Nkosi yamaNazaretha akabonga uyazisu lo muzi wakho Nkosi Yesu nomhlaba lo muhle lo ngaphambi kwethu stage sasezulwini naleli thempeli sikulona lo 580 agricultural holding kuna ubungcwele baqala khona Nkosi yamaNazaretha wafika Nkosi usenyameni enhle yasezulwini Nkosi yethu uThixo lamakhosana babengasithanda omakhelwane uma sifika la lasizona Nkosi Yesu namhlanje besizonela nje u580 angazi manje ukuthi bayosizona kanjani ngoba manje na asethengwa ama5 amaploti asethengwe izingane zakho zala eGauteng akubonga uNkulunkulu besizona Nkosi siku580 u580 uphelela ngapha esandleni sami ngapha eduka kubakhokheli nalapha laqala khona ioffice elisha bese ngapha ngemva ukutholela emgwaqeni bese uphelela ngapha ezulwini endlini yenkosi yamaNazaretha bebezizolela lo 580 kodwa Nkosi bakukhona indoda eyomnomzana omlungu obekade ngapha ngomakhelane ngapha next door ngiyakhumbula sifika kena sinomfundisi uNdlovu akamkhumbula uNkulunkulu yazizwe umfundisi uNdlovu ngoba kade siphela ngiyasizwe siphela wena wayengalazi wathi mekufuneka ukuthi wenzeke izinto zonyasi lezulu zenkosi ithunga lamakhosazana ebese efona athi angikutholi Tom akhambi kahle athi hoza mshumayela kithi kusebusuku umfundisi athi cha ngizoza lapho kwena ngigibele ngize lapho kwena bese ngiyabona ukuthi awu uNkulunkulu ngaphilila ngize ke safika sahlala Nkosi yamaNazaretha ngenzela ukuthi ngasezulu ngibakhumbuze abantwana bakho abahlanganiswa wena nyangulizwi lwezulu uNkulunkulu wethu so lokufika uhlala isihlene esihle sasezulwini lezi Nkosi ulokuthi ngiyafisa ukuthi abantwana baseGoli babe ibumba likaSemente Bosamana siyibumba likaSemente impela njoba sila endlini Nkosi siyibumba likaSemente siyabonga uNkulunkulu cela singaphinde sihlukane ngoba masihlukane ngosezulu nomhlaba ngeke ukwazi ukuthi izinto ezinhle shembe sosibhizinisi ezinhle kakhulu nyasibizwe
Siyaphila Nkosi ngenxa yakho. Sahlala nalensizwa bese khule kakhulu umkhulu. Wathi yabona ngiyabona ukuthi abanithandi omakhelwane. Kuluma naye Afrikaans sinomfundisi uNdlovu. Afrikaans ngiyayikhuluma mina Nkosi yamanazari. Kulele Freestyle emabhunini. Hlupheka, baba wami kade hlupheka kakhulu, sebenzela amabhunu. Kodwa ngiyabonga Nkosi ukuthi wathi ihambe emhlabeni wasekubonile esangapha kulelizwe. Ubaba wami Nkosi yamanazari wakubona ehleli Nkosi egathi amabhode. Baba ozala mina. Ayiwathi mangifika kuyena. Ewathi mangifika kuyena ngizopresenta indaba ukuthi Nkosi ngiyayileka isonto lase Presbyterian Baptist Church la sakhulela khona. Ngase ngimhlonipha umuntu omdala ngayopresenta UShembe nokuNazaretha kaBonkulunkulu. Wathi mfana wami isonto lona lelo okhuluma ngalo. Kanti baba isonto. Wathi akulona isonto lamaZulu ngoba ngibona ngathi kunamaZulu amaningi lapha. Ngathi baba kulona isonto lamaZulu. Kodwa isonto lo nkulunkulu wethu unyazule ezulu. Lo nkulunkulu wethu uthingo lamakhosazana. Lo nkulunkulu wethu unyangezulu akaBonkulunkulu. Wathi mfana wami ungahamba uye khona kulelo bandla lelo. Kodwa mina nomama wakhe angeke siye lapha. Siyofela khona. Nkosi ngiyabonga wamthanda. Wayehleze embawuleni. Egathi amabhodo. Nkosi ephethe yazilezulu ngikhuluma ngoba ngiyazi ukuthi mesezohamba emhlabeni silapha sihlala edokotini leli ngumva ye-office nabafowethu wasethi bafana bami ngiyacela ukuthi noma ngingahamba emhlabeni kodwa ningaliyeki leli bandla. Esefakile ingubo emhlophe. Wayifaka Nkosi yamanazareta engathanda futhi engazilela. Engazi ukuthi ngelilaka oyobe igqokile ingubo emhlophe hamba ngeenyawo phansi. Akekho clever la kuleli bandla. Akekho ohlakaniphile kuleli bandla. Uyedwa kuphela uNkulunkulu ohlakaniphile ongaphezulu kwabo bonke uNkulunkulu abakhona. Othanda abantu beseGoli ngendlela esimanga Shembe ubathanda kabi. Nkosi yamanazareta bulana ngoNovember ngesilezulu. Shembe bulana ngoNovember. Siguma sijabulele nje ukuthi Nkosi nomhlaba soloko saboshwa sahlala ezindlini abelungu bathi asihlala ezindlini. Kuthe makuvula Nkosi wafika wanyathela la ngoNovember. Wathi ngifuna ukuvakashela ezweni laseGauteng ngoba ngiyabathanda labantwana baseGauteng. Yafisa ukuthi nathi simthande uNkulunkulu. Ufika Nkosi wasilethela zonke izinto, wasilethela inhlanhla, wasilethela ukuphila. Buyile futhi la.